دەما و خۆش بێ هەموو گوهدار و بینەرێن ئێزگەها بوویەر FM هەم لەسەر پێلا 103.5 لمە گوهدار دکن و دریا وەشان ئامایە زندیرە هەم لمە تەماشا دکن خەلەکەک نوش بەرنامەیە مژارێن زمان لەگەل من ئەس بەرزۆ محەمودم دەست پێ دەبە. جارەکە دندەم باش مژارە خەلەکە مایە vê hefteyê birastî دەرباری ڕۆژنامەیە کورمانجیە ڕۆژنامەیە کورمانجی شخوا ڕۆژنامە خۆس ئەز ئالیکی ڕێزماندا لەسەر بشتەغلم ڕۆژنامە گاڤا دبێ يعني تكفي باري خصنا سر يعني إضافة أو تيدا مثلا روجنامة دبي روجنامة أو ياتش دبي جبربو داوية بيفي دنجا كيفاولا يعني دنجدير أوريجي دنجديرة دنجدير دو كردي دا بفرناين چت كفينا بوادا یا هنجاریەیە و هنجاروەیە و گاوا پەیڤە و بێ وێرە بێتر بکارتێ و لێ بدەنگێن دنرە وەک وانە یان یە بکارتێ ینی ڕۆژنامە یا نە ڕۆژنامە لێ جەم بە درخان تشتێک هەیە ئەوژی چێ کورتکردنە ڤیدەنگیە هینجار ئەو ڕۆژنامە ئەو ئایا بچوو ئاکن ژێ دهلێنن ئایا خستنە سەر تێخنە شووناوێدا دەبێ ڕۆژنامە کورمانجی یعنی ئەولۆڤی ئەوای سڤک دەبێت ئاخافتنێدا خۆشترەش بەرگۆ زمانژی هەمووژی زمان بە ئالیێ سڤکبوونێ دەتچن دەبایە تشتێکی وەک قانونێکێدەیە بتایبەتی مەسەلێن ڕێ دەنگسازیێدا یعنی ئانە سۆرانیدا بزارێ سۆرانیدا ئەv ئالیێ هانێ چارەسەرکردنە بە ئاواکی سڤک بڕاستی چلۆ وەک ئانا ڕۆژنامە ینی نیشانە خستنە سەر دڤردە جەمووە یا بکارتێ وەک مەسەن دەبێ ڕۆژنامە دەبێ ڕۆژنامەی وەختەی دەبێ چ دەبێ ئیزافە ڕۆژنامەیە کورمانجی دەبێ ڕۆژنامەی کورمانجی لەڤر وەک کیتە زێدە نابێ لە پەیڤ سڤکە ڕۆژنامەی دیسە ڕۆژنامەی ینی ڕۆژنامەی لەڤر دەنگ ینی وەک برگەیەکەن و تێدە زێدە نابێ مەسەر ئەم بێ نامەی حەسەن یەک بێ نامەی ئیدی مەسەرەن کورمانجیدە دەبێ نامەیە لەڤر هەنێکی درێژ دەبێ سۆرانی دەکنترە ینی دەنگێکی بێگت تشتێکی دی پێڤەزێ دەکێ ئەو ئەیت سەکنێ لەوەر پەیڤ نامەی مەسەرەن نامەی فلان کەس دە ئیضافێدە ینی بکارتێ ئەم وەرن سەر بێژە لەسەر ڕۆژنامە ئەو ڕۆژنامەیە کورمانجی ئەو ڕۆژنامە لە پاریسێ دەردکەوێ بڕاستی زوودە ینی مژێنێکی دەور قاسی نەشۆپاندیێلێ ئەمە بەرین هامت شۆپاندیانی ینی حتا ئەو کەنگی دەرکەت ساڵە 1970 ینی ژمارە یەکێ دەرکەت ئەوژی پاریسێ مەحەدە ینی ژێرە مەحەد فرەنسی کوردی ئینستیتیوتە کوردی فرەنسا
ئەوژی دۆر شازدە نویسەرێن کورد و ڕۆژنامە نووس و زمانزان تێدا کۆم بوون لێ دەرێ خواستن یعنی کورمانجی وەک ڤەژاندنێکێ ڤەژینێکێ بێخن ڕحێ زمانێ هەوزارێ کورمانجیدا ji ber ku zimanê heştê hewta de jî yanî zimanê Kurdî hîn li Iraqê nebûbû wek zimanekî fermî û şer gelekî çêdibû li wer li Sûriyê li Îranê ji xwe li Bakur yekcar tiştek tigav di mesela nû yanî kar û xebat di zarê kurmancî de nebû li vir nifşekî rewşenbîr e yanî yê ku çûbûn Ewropa li Ewropa bûn ewana nav xwe de hevdû dîtin bêhtir yên Bakur bûn bi rastî belkî li bin ji va derê dî hebûn têde lê ne hewqas bêhtir ê Bakurin yanî bi rastî diriya vê rojnameyê de yanî rojname taybet bû bi bêhtir bi ferhenga ziman meselên ferhenga Kurdî yanî ji xwe mero yani rêzman zû bi zû naçe lê ferheng tişê yanî peyv nedîtir yên zimanê Erebî ya Tirkî ya Farsî dikevin şûna peyvên Kurdî de yanî peyva Kurdî heye xelk wêne nabêjin ya Erebî dibêjin yanî em xwe timam ketina bin vê karîgeriyê de vê kartêkirinê de tesîrê de yanî em ê bidila bê kartêkirin ya karîgerî ev mana tesîr e lêane gava ez dibêjim karîgerî gelek xelk nizanin yanî çi ye ez mecbûr dibim wek naçar dibim yanî ji ber dilan bê ez mecbûr dibim ez naçar dibim ku ez ya Erebiya wê jî bêjim yanî ji ber ku kurmancî tê nagihin divê ez Erebî dibêjim ez di ber re kurmancî jî bêjim yanî hin car hengî mero bi peyveke Kurdî petî yanî fesîh bikar bêne hin car fikre yanî gelek kes dibêjin dibê ya bo heta em li peyvê digerin fikreş ji serê me diçe yanî em jî bîr dikin em ê çi bêjin çi fikrê bêjin yanî ev najî ev çi jê re dibêjin ev ên yanî di ziman yanî du zimana bikar tê yanî zimanê êdayîkê jî û zimanê rewşenbîrî ê medresê ê dibistana diçûwa meselen gelekî govarên Erebî dixwêne yanî xwendina Erebî bêhtir yanî ya kurmancî yanî agir hin car a kurmancî hebe jî xelk naxwênin çinî Erebî dixwênin bêwlam ya kurmancî gelek hene dibê em jê tê nagihin yanî em fêm nakin ev jî ji ber ku Kurdî zimanê Kurdî neketiye ber çav de gelkî ev meselen ana li Sûrî yanî ji wextê em çêbûne û wextê ê berî me jî wilo yanî çûne medreseya Erebî kurmancî nedîtine yanî zimanê kurmancî ev çend salin nû li Rojava hinekî yanî hêdî yanî wek dibê cihê xwe digirê lê hîn jî cihê xwe bi temamî negirtiye yanî xwendevanên wêne hinekî çêbûne lê ema tu werê nav millet bi temamî xelk nizanin Kurdî bixwênin yanî ev jî wek me got nû bindestiya milletekî serdestiya milletekî dîtir a dewleta ne yanî bêhtir em dibê millet bêhtir ev hikûmat wilo dikin hikûmetê van dewleta zimanê Kurdî qedexe kirin û got em nahêlin zimanê Kurdî bê xwendin û bê nivîsandin û bê belavkirin me timama jî ev wek dibê ev nexweşî wek dibê ev azarî
دیتیە و کێشایە ئیجا بەرگولۆژی بڕاستی زمانی کوردی پێویستی هەنی بخۆندن و نویسینێ گەلک هەیە ینی ئەڤ نفشێوەرێ کارەبێ بهتر بخوێنێ دا زمانی کوردی هەنۆ خورد ببێ ئەم دیسە وەرن شخواژ لەومە ئەڤ کورمانجی ڕۆژنامە چدا ینی هەم فەرهەنگ تشتێک هەیە دە زمان ناسیدا ژێرە دەبێ ینی لەکسیکەل فیلدز ینی مستەلاحێک تێرمەکە زمان ناسیەیە لەکسیکەل ینی پەیڤە لەکسیک پەیڤە فیلد وەک بێ کورمانجی زەڤی زەڤیên peyvê zeviyên peyvê çilo bi awayê yên watesaziyê wate meselen em bê sîr pîvaz ev çi beşê şînî ye şînî dibe zeviyek yani şînî em nikarin bê sêv ew jî şînî ye sêv fêkî ye fêkî sêv fêkî ye henar fêkiye aha vir çi ev beşê hene yani ev beşên wata yan jî jê re dibêjin zeviyên wata em karin bêjin zeviyên wata yani her zeviyek beşek yani wek carekê tişê dikarê te dibê kasî sîr hene dibe nava pîvaz hene zanekî pîvaz jî hevalê sîrê ye yani ev hevalbendiya hene wek bê yani hevbeşiya wata di ziman de tê jê re tê gotin ev zeviyên wata ya bi îngilîzî dibe lexical fields ya carna semantic lexic yani carna ew tê gotin di vir de di vê ferhengê de di rojnameyê de di rojnama Parîsê de meselen çilo jî vedan peyvên gulbac eger xwîn wilo bi kar hatine carna peyvên wî ne timam di nivîsandin xweş e yani peyvên li ba meselen cizîrî ferhenga cizîrî di helbestên wî de çi peyvên wilo leksîk hene di nivîsandin û wergerandin zimanê îngilîzî fransî û tirkî yani vir bi rastî gerek erebî jî danîbene lê erebî nedidanîn yani ev zimanên dîtir danîn yani ji ber ku yani Kurdistan di beş Kurdistanê di nav ereba de ne yani nav dewletên erebî de ne gerek erebî jî yani wergerand bene ne tenê îngilîzî û fransî û tirkî gereke erebî jî hebane li rexwana yani yê baştir bane yani ji bo wek dibe feyda wê bêhtir bê li xelkê ev ji alîkî be ji alîkî din be enû meselen peyvên carna ên navên xwarina li nû Kurda xweş e navên xwarina hemû danîn ya navên meselen pîşesaziyê awayê pîşesaziyê de meselen berê di Kurdî de tevin hebû jê re digotin carna cûmik yani cûmik ev bi erebî jê re digotin newl navkî wilo lê jê re dihate gotin meselen li mozexana a Şamê hebû yani têde hebû cûmik hebû têde enû berê bi kar dihat û hinek têde tişuxulên jî yani berî 2 sala ez çûmê de milên herî bi rastî hîn hebû têde îca peyvine taybet yani di tevnê de bi kar dihatin yani ev pere yani de navên wek pîşesazî yani sanatkarî de sanatkariyê de navnî taybet têde hebûn meselen di şê di gelek peyvên leksîk di evadî de hene di meselên dirûtinê de yani
دروتني ده مثلا بيفك أزبيجم هيفاستن وقت بعربي جرد برتي بكرمانجي دبي بهي فيزا يعني رتي بكا هيفاستن كيلك تايبتا يعني ليدن نبقى يعني أوجي نزيكي دروتنيا لما بأواكي تايبت دروتنا وينا جيرتي قوتن هيفاستن ده مثلا هيا بيفك دي زيتن هيا بزي أوجي وك هناكي نزيكي هيفاستنيا لي بأواكي دي ترى يعني تدا بكارتي مثل شو ولو يعني اف بيفين هاني مثلا د تشاك نافين تشاك د دروتني دا بشين تشاك يعني ان شاكيت ان بانطلون سروال مثلا يعني ابناجي تمام تش يعني تيرمنا تايبت كورمانجي دا جيرهانا جبرقو اف بيفين هاني بكار دهاتن يعني وكان بي مثلا قابوت شاكيت يعني هن جار هن بيف زمان دي ترجي كتنا كردي دا وهن جار زمان كردي شونا زمان دي تر يعني وك أنا مثلا بنفسج بعربي أمد بي بنفسج بكرمانجي بنفشة يعني أف بيفا عربي نعربي عرب جيد بيجن دبي فارسية أو بخوا نفا يعني فارسية جي لقلق بيفين كردي وفارسي هف بشن يعني وقت بي مشترك يعني نافرا هردو كادا هردو زمانه دا جبرقو كردي وفارسي د زمانين إيرانينا ود كوكا وايكا يعني أفيا تشتكي د ديروكا زمان دا هاتيا ناسكرن إنه قال مثلا زمان جوارة دبي دبي لقكي إيرانية شاخي زماني إيراني زماني إيراني يعني كالكي وايكا يك زماني بونا ميدي وبونا فارسي يعني مثلا دسبيكي أنا زماني كفن كردي كفن وكو زمان ناس يعني ديروك ناس تأكيد كن إنه زماني كردي كفن ميديا وميدي جي بري زماني فارسية لي نزيكي هفبن يعني أمن كارن كالكي بري يعني وقتي قميدي تشو أخميني هاتن أخميني فارس بون فارس هنگی لهجه خوا بکارانین يعني هنگانی باوریا مدا يعني فارسي وميدي يعني أفيستا شوا قالك يعني هنز يعني ديروك ناجي واحد بينن انه زماني أفيستا زماني يعني أف زمانك ميديا يعني قالك في قوتنا دبيجن براسي أف قوتنجي حياة جي خدا بي إنه زماني ميدي و أفيستا ياكا أف وقت بي قوتن هيا يعني د شقبلهن زمان ناس وهن ديروك ناس تي قوتن أفيا هيا جبرقو آدي ترجي يعني زماني أفيستا نزماني فارسية فيا شي إثبات بويا جلوما نابي زماني أفيستا زماني فارسي تبي زماني أفيستا أفناف ليش برقود أفيستا دا نافي أوي وقت بي أفيستا نافي أو برتوكا قالك بشبون برتوكا برتوكيرا أفيستا تقوتن تيدا هاتا ناسكرين و تيبين وي دنجين وي زمان وكري زمان بخوجي دا أفيستا دا مثلا في طبعا في دا ويجيرا دانين وهاتا ناسكرين زمانكي كفنا يعني هاري كفن أو نايا شخوا أجر ميدي بي شخوا ميديا أجر نميدي جي بي ميدي جي هيا يعني بلكي جي هبي يعني أنا بهترد به هناكي مثلا زاري هورامي هناكي نزيكي أفيستايا يعني أفيستا دا يعني تشتن مكس أنا أم بي
ڕۆژ دکورمانجیدا ئەمش خۆ دبێ ڕۆژ ئەو دبێ ڕەوچ ینی ڕەوچ بە ئەڤستاییە تێگوتن gelek peyv hene di navbera Kurdî û Avesta de yekin yanî Timanî hebê gelek peyv jî ew Farsî de jî yekin yanî ve ji li vir çaye ew zimanekî kevne ev zimanê kevin wek carekê Mesûd Mihemed yanî bîrmendekî Kurd e li ser ştaxilî li ser Avesta yanî ev dibe mulkekî mûşaع bi erebiyan bêjin yani ji Farsî re ji Kurdî re ji Bilûşî re yanî zimanên îranî timam jî ji heqê waya wek dibe sûdmendiyê jê bigirin yani wek dibe yani evaya ji timam re ye yani heta Farsiya kevin jî yê gelek jê hebe peyvên wêna di mîdî de peyvên mîdî ji xwe ên berê ev zimanên berê gihayî jî bêtir nîzîkî hev bûn yani ana meselen em zimanên dêtir jî yên Sanskritî û yên Farsiya kevin û yên mîdî nîzîkî hev bûn bêtir ji ber ku ji lewma jî cana dibe Hindo-îranî çi ye ew zimanên ê hindî ji ber ku hindiya bi taybetî ên bakur yani di bakur de gelek lehcatin hene yên hindî ew naw îranî nîzîkî hevdûne ji lewra jî ev zimanên hanê gelekî nîzîkî hevdû çêbûne dikevin de hebû ferhengan ha ya îro rojgava em lê dipirsin helbet rehên wa di ên kevin de hene ji lewra bi rastî ev yani wek dibe lêkolîn di ferhenga Kurdî de wek meselen vê rojnameya Parîsê kom kir tiştekî baş e komkirina ziman û peyvên ferhengiya ziman gelekî pêwîst e ji bo ku zimanê me hêdî pêş bikeve û bikar were gelî guhdar û bîneran em geştine dawya vê xelekê heta xelekek dîtir di xêr û xweşiyê de bimînin